impormasyon ng kay kasto iti panawin kadayta kay nakaumay kay kadaytoy last night ni Lola mi. Alay pantay lang dahito nga gundaway para mangi-share ti ayat ken dungo ti Lola mi kadagiti anak na ken kadagiti apo ko na. Ket ayat Okay lang? mo muna iti siguro manipod Okay lang? nalatan. Malamig na. Yung before that, kahit ko pa yun lang nga yung amuti bagbagik, siya ni Carissa Sugitan, apo ko ni Lady Lula Concepcion Sugitan. Ket ay pakman garuti nauna nga anak Lady Lula ni Auntie Feli Rose Macaranas. Nagmamama. Ituloy mo dahil tapang nagmamamdamdamaan tin. O sige, ni garod pa ilang June nga sugitan nga isot ti tatang ko gayan.